ditshipi tsa dikoloi le mekoro ya metsi go rekisetsa mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika. Lefatshe leno le itlhomile kwa pele mo tsamaisong ya molao mo kgaolong ya Aforika. Fa bagwebi bangwe ba simolola go tsenya letsogo mo go thuseng setlhopha sa setšhaba sa The Mayors. Wethu dumela o bo amogela dikgang tsa BOTSWANA television tsa nako ya bosupa di tla ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone o di tlisediwa ke nna o ratile ke fitlhile mo go tsa yo ranolang ka puo ya diatla re na le Boineelo Ntshole fa re simolola ka tse di tlhatlhamang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o a kgoletse dikhamphani tsa Kavango Engineering le ya Ali Boats kwa Maung go bo di dira tiro e ntle ya go betla ditshipi tsa dikoloi le mekoro ya metsi mme ebile di rekisetsa mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika. Tautona Masisi o buile se fa a ne a eteletse dikhamphani tseo kwa Maung. Lovemo Mario o tshotse pego. Khamphani ya Kavango Engineering e dira ditshipi tse di dirisiwang go thabolola dikoloi di tshwana ditilo le dibamba bogolo jang ka dikoloi tse di dirisiwa mo go tsamaiseng bajanala go bona bontle jwa lefatshe leno. Dikoloi tse di diriwang ha ke tsa maemo a ntlha ka jana di tsamaya thata mo ditseleng tse di nang le methaba le gone go ralala dikgwa. Tautona Dr. Masisi yo nnile le sebaka sa go ka kgweetsa nngwe ya dikoloi tse a re ke nako jaanong ya gore dikhamphani tsa monogae di eme ka dinao go dira dilo tse di ka rekisetswang mafatshe a mangwe. Mme gore le gole ke gore sa ntlha le ntshe maduo a mantsi gona le a la ntshang gompieno goreng gore le ga ise matšhaena a la utlwe go le tlhatse mekoro e ka mokgwa e leng gore ga gona ope mo lefatsheng ka le gaisang. Sa ntlha sa bobedi go batla gore go nne le bokgoni ba gore mekoro e tlhatsege go gole goga rona re le baemedi ba lona ba eteledipele ba lona re laola madi a puso re bua le ene re tla bua le ene go tla ba itsana be seng re ba itseng ka madi le dikgwebo gore puso e tsaya madi a lona e be e tshela goneng e be go ngamoga yana la utlwe mme gore go ngamogelo go ra gore be seng ka dinatla le dinatlatsana tse dinyenyane le tutisa e be re rekisetsa mafatshe a mantsi. Tautona Dr. Masisi o ne gape a etela khamphani ya Ali Boats gone mo Maung e dira mekoro ya sešwa le dipantuni. Gone fa go dirwa mekoro e dirisa motakase selo se Tautona a reng ke kgatelopele mo maitekong a go thabolola lefatshe go dirisiwa maranyane. The most important thing is to run an export-led economy. To run an export-led, we must compete. Loud. So, we must have to get together. Rebautule, Varseva, Mabani. Or how no says a PCB, no way, Quana. I can also be Maban. Loud. Every Sadilana, Totabia, Kota, Severona, or Rexima, Singas, release a hot Barreki, Badio, Zabato, release. That's what it says. Made in Botswana, Maung, Botswana. Mongwe wa bagolwane go tsweng ofisi ya ga Tautona a re se se dirwa ke dikhamphani tse ka bobedi ke sesupo sa gore lefatshe la Botswana jaanong le eme ka dinao go iteisana borathana le mafatshe a mangwe. What we have noticed in these two visits is that Botswana has a lot to offer, and not many people know about it. But as they find out, they all come in. You saw here that a lot of these boats are sold to Zambia, Zimbabwe, all across Africa, and there is an interest, of course, with INEOS, Kavango recent partnership, to start actually building for not only Botswana but for the rest of Southern Africa as well. Obviously, the market here began for the tourism industry. There are competitors out in other countries building boats, but we decided we would do it locally and supply local market. It is not an easy business, but we're doing it. Especially the more workshop so you to tell you that in Tata over Carbon, give out to our patient.
Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e a eteletseng pele e tla tswelela e ema nokeng dikhamphani tsa Botswana gore di atege mo maitamong a tsone a go dira tsotlhe tse di ka thatosang lehatshe leno go ikaega ka dikitso. Love Mo Mario, Botswana Television, Maung. Balemi ba kopilwe go dirisa mananeo a puso a tshwana le la temo le tlotlo ka jana le tlhametswe go tlhabolola temo mo lefatsheng leno. Tona wa temothuo Re Fidelis Molao a re ke tlwaelo gore dilo tse dišwa di nna di tla ka dikgwetlho tse di farologaneng mme fela batho ba felele ba tlhaloganya tiriso ya tsone. O buile se fa a buisa balemi mo phuthegong ya kgotla ko motseng wa Tonota. Abigail Madorobo wa bega. Re Molao a re ba bone go le botlhokwa gore lenaneo la temo le tlotlo le simolole go dirisiwa mo pakeng eno ya temo gore batho ba kgone go le tlhaloganya sentle. O gateletse ka gore lenaneo le tlhamilwe gore le tswele mosola balemi botlhe lefatshe ka bophara mme gape go gakolotse balemi go thama dithopa gore ba kgone go bona dithuso tse di botoka. Sengwe le sengwe a se le sešwa batho betso ke tsaetsego e tla nna teng mo go rona re le botsadi ba re amogelang lenaneo le mo go rona re le botsamaisi jwa lenaneo go tla nna le go gongwe ga re tla tsamayang ga gongwe re lathega teng re tshwanela ke gore re eme re botse dipotso re botsane dipotso re rutane jalo go ithelela mongwe le mongwe a nna le kitso e tsepameng ya go lenaneo le tsamaisiwa jang. Ka jalo re amogela tsone diphoso tse di diragetseng re amogela ketsaetsego e diragetseng ke gone jaaka re ithuta go tsamaisa lenaneo la temo le tlotlo. Hela jaaka le bone mototegi Tautona la hasele la rona la Botswana a ne a tswala merogo kana dimela tse neng di tswa ko mahatsheng a mangwe e le go leka go tsholetsa gore Motswana mongwe le mongwe mo lehatsheng le a kgone go itirela dijo a kgone go nonoga a ikemela a kgone go nna le dikgwebo tse di nonogileng mme se ka bosone se be se supa gore puso ya lehatshe le e kgathala ka Motswana. Bontsi jwa balemi ba galaleditse lenaneo le mme gape go na le dikgwetlho dingwe tse ba kopanang natso. Mo lenaneong le lente le ke le ratang thata le go na le thulaganyo e le gore ne go te balemi ba tare ba se nonna ba lema go nne le madi a le gore a tla ba thusa go thagola. Ha re setse re a tere ra go batla one madi a go thagola dololo ga yo ebile ga a tsengwa gope mo lenaneong. Go tla go kopa tshwarelo ka seo re le banka re le ba re dirisanyang le bone mo lenaneong leno mme ebile re tshepisa gore re ikita ka thupana gore re leke go kgarametsa ga go ka tswang go saletse ko morago teng. Balemi ba kopile tona gore a oketse bodiredi mo diofising tsa puso gore ba kgone go bona dithuso mo thofu. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. Moemedi wa lefatshe la China mo Botswana Re Wang Xuefeng a re mafatshe a China le Botswana a tswa kgakala ka botsalano fa e sale ka ngwaga wa 1975 a re se kaiwa ke tirisano e supileng gareng ga mafatshe a mabedi a tlatsa ka gore mo ngwageng o fetileng lefatshe la China le ne la abela Batswana ba le 300 madi a go ya go ikoketsa dithuto tsa bone kwa lefatsheng la China. O buile se kwa moletlong wa ngwaga le ngwaga wa lefatshe la China o tlwaelesegileng ka go bidiwa Chinese Spring Festival. Terry Makweng has more. Moletlo o wa ngwaga le ngwaga wa Chinese Spring Festival o itsegeng gape ka leina la Chinese Lunar New Year ke moletlo wa ngwao mme bile o supa tsholofelo ka jalo batho ba lefatshe la China ba ba nnang mono ba ne ba bona go le maleba go ipelela moletlo o. E re ka mafatshe a China le Botswana a tswa kgakala a tsalane moemedi wa China mo lefatsheng leno o ne a nankola tse lefatshe la China le di dirile mo lefatsheng leno le tseleta di dira mo nakong e sa fediseng pelo. Practical cooperation between our two countries is also blooming with fruitful results. Last year, we have offered nearly 300 government scholarship and MOFCOM scholarships for Botswana candidates to have further studies in China. China handed over the multi-satellite integrated meteorological transportable ground application system
to Botswana in support of Botswana's climate change efforts. The Rama Eba Primary School in Kajungula, built with China's assistance, will be put in use in May this year. The Leholo Road project, supported by China, will be launched this year. The 17th China medical team will be dispatched to Botswana this year. Tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape le ene o ne a supa fa botsalano jwa mafatshe a mabedi a botsweletse ka go tia le go golela pele a tatsa ka gore seo se ne sa itshupa thata morago ga gore tautona wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi a etele kwa China ka ngwaga wa 2018. Botswana and China have enjoyed enduring friendship since the two countries established diplomatic relations in January of 1975. As we approach the important milestone of the 50th anniversary of diplomatic relations, I'm happy to note that there has been steady growth in friendship and broad-based partnership encompassing many areas of development. The political relations and interaction have also intensified since the state visit to China by His Excellency the President Dr. Mokgweetsi Eric Masisi in 2018. Go bolalwa fa itsholelo ya lefatshe la China e ne ya gola ka selekanyo sa 5.2% ngwaga o fetileng. Seo sa dira gore lefatshe leo le nne le sabe se segolo mo itsholelong ya lefatshe ka bophara go akaretsa Botswana. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Pego ya World Justice Report ya ngwaga wa 2023 e supile fa lefatshe leno le itlhomile kwa pele mo tsamaisong ya molao mo kgaolong ya Afrika. Moatlhodi mogolo wa kgotla ya ditsheko ya lefatshe la Botswana, Justice Terence Randowane, a re seo ke phitlhelelo e kgolo ka lefatshe leno mo dingwageng le dirile maiteko a go netefatsa fa ditirelo tsa go itsheka di goroga mo motswaneng mongwe le mongwe. Wa betswe Mpulubusi o tshwere pego. Malatsinyana pele ga pulosimuso ya ngwaga wa ditsheko wa 2024 lefatshe leno le ipelela katlego jaaka le digwako pele mo tsamaisong ya molao mo kgaolong ya Afrika. Seo e le go ya ka pego ya mafatshefatshe ya molao ke gore World Justice Report e ntshitswe ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phalane. Potso ya boenna gore lefatshe leno le dira eng se se pharologanyo go tsabakela gareng ga mafatshe a mangwe a Afrika. In terms of that report, Botswana has the best judiciary in Africa and is among the best in the world. We have achieved quite a lot towards the establishment of e-filing, where litigation and court work will be done through e-filing, through emails, through what. The project is also ongoing. I'll share the details when I'm addressing Botswana during the opening of the legal year. Re jaaka dikgang tsa kgontsho ya bana mo go tsa tlhakanelo dikobo mo lefatsheng leno di tsweletse ka go golela pele lekgotla la tsamaiso ditsheko le dira ka gotlhe go netefatsa fa makgotla a ditsheko a akaretsa bana le go sireletsa ditshwanelo tsa bone. The law is already there, but the courts will need to be maybe reshaped a bit or introduce some infrastructure, small changes in terms of maybe demarcating the court to make space for a child to give evidence without having to stare at the molester, her or his molester. We are also thinking of getting resources to put in place video conferencing facilities to ensure that children will be giving evidence in a conducive environment where they won't feel intimidated or threatened. Ranwane a re ba mo thulaganyong ya go tlhabolola maranyane mo dikagong tsa bone go thusa go fefosa go isa ditirelo kwa bathong. Wa betswe Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Tona wa banana bong metshameko le ngwao re Tumiso Rakgare a re puso e tshwenyegile ke letlhoko la ditiro segolo bogolo mo bananeng. Fa a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Rekops, re Rakgare a re ke ka moo puso e ngokang babeeledi mo Botswana go thusa go tlhama mebereko. Se ba itseng Tebogo ka pego. Go ya ka pego ya palo batho ya ngwaga wa 2022,
60% ya batho ba lehatshe leno ke banana. Tona Rakgare a re se tama puso go ta ka mananeo le methale ya go ba tamela go akarediwa go ba thamela ditiro. Re dira maiteko re le puso mme ra bona gore go bonya gore mebereko yone e nne teng bana ba rona ba kgone gore ba bereke. Rona re le lephata re ikamanya le maikaelelo a puso kana vision ya ga tautona ya gore a re o batla go dira gotlhe mo ka kgonagalang gore a kgone go baakanyetsa bagwebi ga mmogo le babeeletsi mo gae le ba ba tswang ko ntle gore ba kgone go tla go gweba mo lehatsheng la Botswana ba phuthulogile kana ba susulogile ka gore re sologela gore ha ba dira jalo kana ke gone ka re tlileng go bona madi ka teng ka gore re tlile go bona madi re tlile go bona banana ba bereka ba hirwa. Tona o ne a lekodisiwa ka dikgang tse di amang lephata la gagwe. Gongwe ka gore re nna re ntse re ipotsa gore le ta hela leng la tsena mo tirisong ka o tsile tona gongwe re tlile go utlwa update. Thata go tsenelela mohiba mo dikgaisanong tsa lona re itlhela o seo ga re itse rota o tsenya le mme sa re ikwetse. Banana ba ba neelwang palo e ntsi ya banana ba ba neelwang di-business ke banana ba ba ntseng ko malwapeng ba ise ba isimolela le sepe. Tona o lebelele gongwe o dire 25% o kgaoganye ka di-percent gore 25% o tla mo neela yo o simololang kgwebo, 75 o bo mo neela yo o tsweletseng mo kgwebong ya gagwe. Tona o tsebogela dingwe dikgang tsa banni. Ke dumalana le wena mme gore go tla re tsone bo no re mohiba re lebelele gore go ka tweng ka one re ntshitse madi re le lephata ka gore project e ke ya rona e re reng stadium sengwe le sengwe re ntsha a minimum of 6 million pula go setseng betso ke gore jaanong re be ra go aga mo go teng ke gone di-kiosk ga e le gore ya gore ga gona le metshameko e be gore rekisediwa teng ra tlhalosa gore ela goma ga se di-company tsa kgaolo ke sone se o bona go ile ga nna le nyagalo e ntsi thata ko stadium selo se re tshwanetse gore re se kgaleme. Tona Rakgare o tlhalositse ga puso e le mo dipuisanong le bana le seabe go simolodisa lenaneo la metshameko mo dikolong morago ga go emisiwa lebakanyana ka maikaelelo a go le tokagatsa. Se ba etseng tebogo Botswana Television, Ray Corps. Tona wa dikgaolo le tlhabololo magae re Kgotla a utlwetse o supile fa dipalo tse di kwa tlase tsa batho ba ba ikwadisitseng ditlhopho mo dikgaolong di tshwenya. Ka jalo Tona o kopile banni ba serowe go ya go ikwadisa ka dipalo tse di kwa godimo. Tona o buile se kwa phuthegong ya Kgotla kwa ditima modimo kwa serowe Bosheng. Monica SETSWANA. Bosheng le kalana le tsamaisang dithopo la IEC le ne la thalosa ha le santse le kgakala le go tshwara selo sa 1.3 million se le se ipetseng. Ka jalo le ikuela mo Batswaneng go nna le seabe mo ikwadisong ya dithopo. Mo kgaolong ya serowe e nang le dikgaolo tsa bothopi di le 3 go kadisitswe batho ba feta 22,000 kgathanong le palo e solofetsweng e fetang 40,000. Ka le ga ile gore ka 2019 batho ba ne ba tshwanela ke go a go thopa ba ne mo serwele ba le 40,430 tshologelo ke gore dipalo tse di oketsegile ka gore bana ba le dingwaga tsa bone di le 15 ka nako eo gompieno di 20 bana ba le dingwaga tsa bone di le 60 gompieno di 21 bana ba jaanong ba kae. Banni ba ne ba thalosa dintlha tsa ba kayang e le dikgoreletsi mo kgaolong. Mo malating a gompieno wa gaetsho botsogo ga boyo yo bo batho ga ba itekanela mme o ithela mahelo a ikwadiso a le bokgakaleng. Batho ba kgela ba ba bolelela gore dikgaolo tse di ka kgaogangwa bana bona di ka kgaogangwa ka tsela e ntseng jang ba bo ba tsamaya ka be e le gore gone ko ne ba ntse ga tseteng ba eta ba di kgaoganya jaaka bone ba bata go no go listile batho go tile ba 1,000 ke banana ka gore na ke itsa gore batho ba ke ba golo a se banana yana wa go tsaya batho go ditirong go bo go te ba tsamaye go bereka tirong. Tona le lekalana la IEC
ba ne ba tsibogela matshwenyego a banni ka go ba gakolola ditshwetso dingwe. Go monna rona go na le go gongwe ha le gore ba tsamaya ba raelesega mme ba raelwa ke rona batho le ba ra re direng jana be go ra gore anong rolo ya rona ga e nne phepa mme anong go tsenya ba direla puso mo nakong ya gampieno ne e le go leka go hema gore go se ka ganna le sepe se e seng sone. Re ne ra tla fana ra tara bua ka kgaoganyo ya melelwane e santse e le gapele ga le rabe re tla kwano re tla go buisa phuthego gone ga re leng teng gone bane gola gore ka go tlhoka lesego bangwe ba ne ba sewa ga batsadi a bao ba e leng gore mogopolo wa bone ga wa ka wa tega ka nako eo ba amogele. Phuthego e ke yone e neng e bulela diphuthego tsa dikgota tse di tla tshegetswang ke tona mo kgaolong eno go rotloetsa banni go ikwadisetsa dithopo gareng ga tse dingwe. Monica Setswaela, Botswana Television, Serowe. Tona wa lephata la papadi le madirelo re Musi Kgafela a re tumalano ya mafatshe a Afrika ya African Continental Free Trade Area AfCFTA e tla thusa maloko a lekgotla la Southern African Customs Union SACU go tlhofofatsa papadisano mo kgaolong eo. Maloko otlhe a lekgotla le la SACU a ileng mafatshe a Botswana, South Africa, Namibia, Lesotho le Swaziland a setse a beile monwana tumalano ya AfCFTA. In the global platform, in the global terrain, there are certain tariffs which apply. But then within a regional economic community, you find that they've eliminated those tariffs, but they've retained tariffs in respect of goods coming outside the region, so that you diminish the competition which comes from outside the economic region. We have a layer at SADC. We also have a layer within SACU. For instance, when it comes to the issues of sugar, I know that they've been the subject of burning hot discussion within the region. Within the customs union, we've agreed that sugar coming from outside is not going to enjoy free entry without being taxed, in order to protect the sugar producing countries within the customs union, being Eswatini and South Africa. So we do have those preferential trade relations within regions and within customs union. Isn't it contradictory though? Not I wouldn't describe it as contradictory, because, as I've said, the agreement establishing the AFC, the African Continental Free Trade Area, permits of states coming into these kinds of relationships. But my memory is a little bit shaky on exactly what I think they need to offer other member states. But that little detail, it escapes my. It's not at the tip of my finger. I'll have to refer to documents to refresh on it. Ke gone ha re di bang khutlo mo nakong ya gompieno mme re tle be re ntse re tswelela ka tse dingwe go ntse go tsamaya mo thulaganyong mo nakong e sa fediseng pelo re tle be re tsena mo go tsa tepoloapi le tsone tsa metshameko nna le rona. Ba motshameko wa snooker ba tshwaragane le ofisi ya mopalamente wa Molepolle South re ka bo morwaeng ba ne ba tshwere motshameko wa snooker bosheng ka maiteko a go rotloetsa batshameki le balatedi go ikwadisetsa ditlhopho go ya ka modulasetilo wa motshameko o re ka bo ba fitile maikelo magolo a lenaneo leo e ne ile go leka go gwetlha batho go ikwadisa ditlhopho ka dipalo tse di kwa godimo. Lucky Toteng ere ka motshameko wa snooker o tolesegile mo maitisong a marekisetso a bojalwa ba mokgato wa snooker mo motseng wa Molepolle ba ikaelela go fetola seo fela jaaka metshameko e mengwe motshameko o ba supa fa lone motho a ka itshetsa ka one ka jalo ke lekgetlo la bobedi ntse go tshegediwa metshameko ya mothale o mo kgaolong. Tournament ka hare akanyetsang ka teng re batla gore e nne so se se tonatona mo tsamayong ya nako e leng gore e tla hela itsetse league ya snooker mo Molepolle even beyond. It's a process. The samere ka gona gore le ke go bona gore re ka itsamaisa yang e be re ka tla ra ba ha tsana re sna go tswa ka yone tsamaiso ya yone yotlhe, but it's something se gore se mo tseleng se tla dira gape. Mehela ka Easter re letsa gore re go tshwara tournament engwe e ke le bolela nna go ile teng gore
ra gonna le tournament ya snooker ka Easter e rulaganyeditswe ditlhopha tsa rona tse 18. Ditopa di ka tshwara lesome le bofelo bobedi di ne tsa phadisanya mo kgaisano e ya snooker. Mme tota ya gompieno ga e tshwane le ya di-holiday tsa July e ke e leng gore e le ka go encourage batho go ikwadisa ditlhopho gore ba e leng gore ba tshameka kana di-supportera tse di tlang ke batho ba e leng gore ba ikwadise ditlhopho. Mme ebile ba sa ikwadisang le gone ga ka re tletse ga yana ra ba tsaya ra ba isa go e leng go ikwadisa ditlhopho teng gore ba tle ba kgone go ikwadisa ka dipalo tse di rileng. Ke tsaya gore la itsegela gore Botswana otlhe generally ga ta re se re ikwadise re ko morago as compared to the years tse di ko morago. Yaanong ke a le kopa dikgantso le tsotlhe tse di re tshwenyang matshwenyego a re nang le one a metsi a ditsela a letlhoko la ditiro dilo tse ga re ka ke ra bua ka tsone ga re sena ditlhopho re ha ka maikaelelo a go rotloetsa gore re go ikwadisetsa ditlhopho ka gore go tswalwa ka di-3 ke tshwanelo a gago o le Motswana go ikwadisetsa ditlhopho. Party yo tla batlang go itlhopha o tla itlhopha. Le fa go ntse jalo go supagala fa dipalo tsa batho ba ba ikwadisitseng mo kgaolong ya Molepolle South di le fa go dingwana fa di tshwantshangwa le tsa nako e fetileng nako yone. Mme ga re lebella dipalo ga di ha re neng re eleditse gore di ka be di le teng but ga di masomaswe ke ra ga ke tshwantshanya le tsa 2019 ga ke tsa kgaolo ya rona ya ntlha ya Molepolle South. So up to week 4 wa 2018-19 re ne re le go 5.413 this time around mo week 4. Gompieno re mo go 9.534 gora gore sengwe se dipalo di tsholetsegile. Molaodi wa kgaolo le ene a itaela kobo moroko ka go kgothatsa setšhaba go tswalela ka go ikwadisetsa dithopo ka dipalo tse di kwa godimo. Lakitoteng PTV News Molepolole. Banni ba mogobane ba ikwetse mo parlamenteng wa bone go tsibogela seemo sa tlhaelo ya metsi mo motseng wa bone. Banni ba re lefa maiteko a dirilwe ke koporase ya metsi seemo ga se tokafale ka ebile motse o tsweletse ka go gola. Ba ne ba bua kwa phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke mo parlamente wa kgaolo ya bone re lefoko moagi jaaka tsweletse ka go lekola kgaolo. Lone Seboko Kapego. E re ntswa morafe o ne wa tlhalosetsa mo parlamente fa o itumeletse loeto la gago le ditlhabololo tse di setseng di dirilwe mo motseng. O ne gape wa morolela matshwenyego a one o supa fa segolobogolo ba aparetswe ke tlhaelo ya metsi. Pipe kgaogile ya galvanized batho ntle se bue ga ke bua ga ile go bona metsi kwa ga kana ga ba sa ikwadisa bona dipalo ga di a go tlase a ka ntse go buiwa dilo tsotlhe tse ntse di buiwa tsa ditlhabololo ga re ka tla bona le ga ile sepe. Seemo sa letlhoko la metsi se tlhalosiwa fa se amile bontsi jwa metse mo borwa. Rre moagi o tlhomamiseditse banni fa go santse go batliwa tharabololo ya sone. Re ntse re ebile re santse re aperwe ke kgwetlho ya metsi ya ka nne go se serudi ya bua. Ke kgwetlho e sa aparang mogobana le nosi ebile e sa apara kgaolo ya ga Maletela le nosi. E simologa kgakala e apere Botswana ka bontsi jaanong dilo tse ke tsone tse di be di gwetla gore a mme ko mabolokelong go okediwe go be go simolola gone gore go agwe gone mabolokelo a ko mamashio ga ise a wele go solofediwa gore a tla bo a wetse pele ga kgwedi ya April moranang jaaka re mo lebile a re somareleng se re na le sone ba gaetso nako di changile re tshwanetse go ka be mo re na le gone re go babaletse. Rre moagi o ne a rotloetsa morafe go dirisa mananeo a puso go leka go fetola matshelo a bone mme a ba gwetlha thata go ya go ikwadisetsa ditlhopho gore ba nne le seabe mo go ageng puso ya lefatshe leno. Lone Sekobo, BTV News, Mogobane. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi a re dipatlisiso tsa banka ya mafatshe di supa fa bomme ba bagwebi ba ba botlana ba na le seabe se se kwa godimo mo
kgolong ya itsholelo ya mafatshe ka jalo go le botlhokwa gore mafatshe a beeletse mo go bone go leri ditlhabololo tsa sennela ruri. O buile se mono Gaborone gompieno kwa moletlong wa go simolodisa legato la boraro la lenaneo la lekgotla la ditšhaba la Accelerating Women-Owned Micro-Enterprises AWOME. Maikalelo a lenaneo le ke go aga bagwebi ba tlhwatlhwa ba bomme ba mafatshe a Botswana, Afrika Borwa le Namibia. Kabelo Kgakololo wa bega. Mo maitekong a go tlhomamisa gore maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo tsa sennela ruri a ngwaga wa 2030 a atlega lekalana la UN Women ga mmogo le khamphane ya di-BS Group ba ne ba simolodisa lenaneo la AWOME ka ngwaga wa 2017 mo mafatsheng a Botswana, Namibia ga mmogo le Afrika Borwa go fa bomme dithata ka go ba thusa go simolola go tsamaisa ga mmogo le go godisa dikgwebo. Mo nakong eno go setse go nnile le magato a le mabedi magareng ga ngwaga wa 2018 le 2023. The support of the governments of Botswana, Namibia and South Africa have made this program a success. Together, we have reached close to 2,500 women entrepreneurs and their communities. If you take into account families and communities, it's a whole lot more than 2,500 people. The AWOME project in Botswana benefited 621 against a target of 500 women in 5 remote areas of Okavango, Kweneng, and Rolong, that is northern, western, and southern region of the country. This program, AWOME, has proved to be a game changer in enhancing women's active participation in our economies. We read of AWOME stories where dreams are realized, confidence created, inspiration spread to others, hope restored, on unlocking the power of women. It also addresses SDG 1, no poverty, and SDG 5, gender equality, indeed leaving no one behind. Legato le la boraro le tla ka phetogo a boleng le leina go bidiwa jalo entrepreneur le solofetsa go dira go gaisa a ntlha a mabedi. We're also confident that as these businesses flourish, we will see the impact on surrounding communities as new jobs and opportunities are created, unlocking talent and potential and bringing greater prosperity and quality of life. Mohumagadi wa Gatautona Mmene o Masisi a leboga go menagane ka tshwaragano mme ebile a rotloetsa mebuso lefatshe ka bophara go potlakela tlhabololo matshelo le tshireletsego ya ditshwanelo tsa bomme. It is important to note that women have been a part of the development of economies through their participation in the informal sector. According to the World Bank, women constitute half of the world's population, but only contribute to 37% of the global GDP. How then can the world economy operate its full potential if half of its population is not actively engaged? Dipatlisiso di supa fa mebuso lefatshe ka bophara e sa fefose kgannye ya tlhabololo matshelo bomme ba le 340 million ba tla bo ba santse ba tshela bokete ka ngwaga wa 2030. Ka bolokgakololo BTV News, Gaborone. Mookamedi wa ditlhabololo tsa motse wa Phalape mme ke abetswe Marumola a re kgaolo ya bone e tsweletse ka go dira sentle mo lenaneong la ditlhabololo tsa dikgaolo kgotsa constituency community projects. O tlhalosa fa go simolola ka ngwaga wa madi wa 2017-2018 ba setse ba kgonne go fetsa ditiro di le 62 mo go tse 73 tse neng di rulagantswe go dirwa go Phalape. Mme Marumola o boletse se kwa phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke mo palamente wa kgaolo eo re o nnetse Ramogapi kwa Phalape. Monica SETSWANA ka pego. Lenaneo la ditlhabololo tsa dikgaolo kgotsa CCP le ne la simolodisiwa ka maiteko a go tlhabolola metse ya lefatshe leno ka go farologana. Ditiro tsa ditlhabololo tse di dirilweng ka lenaneo le kwa Phalape sa le ka ngwaga wa madi wa 2017-2018 go tlhalosiwa di tlametse batho ba feta 600 ditiro. Go simolola ka 2017-18 go fitlha gompieno goromente o lekile madi a kana ka 50 million re Phalape constituency mo e leng gore ke motswedi wa Phalape. Mme mo mading a re kgonne go dira diprojekte di le 73 tse e leng gore re kgonne go dira ka one madi a re heditse di le 62.
re setse hela ka 11 ya ka dibua le rona yana. Lentswa Banni ba supile ha ba itumelela dithabollo tse di taagiwang mo motseng wa bone. Bana ba kopa go tlhalosediwa ka ditsela le sepatela tse ba di solofeditsweng. Masanthaela re leboge mo go tsa dikolo, re itemogela gore go na le sekolo se se agiwang ko extension 5. Ga gona ditsela mo Phalapi mo gare ga rona re nna hela monyetsi ya go bua gore tsela ya rona ya Phalapi ya A1 e tla atolosiwa. Molemo ya le ke gone gore nya mme yone yaanong e mo tendering kra e mo planning re tsa gore madi a ta bonala ka nna re me masara me ha ke a parlamenteng ka di 5 ba re nya mme bile re bonye madi. Extension 10 yote ke infrastructure wa go dirwa ditsela wa go tsemwa dipone wa go tsemwa metsi ya go pha leswe. Project e nngwe e leng gore e teng ke yone ya sepatela le ya 25 kilometers ya ditsela e leng gore re dira go di-extensioneng. Banni ba ne ba kopiwa go ya go ikwadisetsa dithopo. Ke dumela gore setse re lemogile gore ba ofisi ya baongwane ba pula nako tse dingwe ka magelobeke mme ga babadi ba tshwana ba bangwe nako tse re di tlwaetseng gore mo ke bone go rulaganyetsa gore re ye go baakanya ga e le gore go na le go tlhoka go baakanya re tle re kgone go ikwadisetsa dithopo. Mopalamente Ramogapi o ne a tlhalosa fa a dumela gore lenaneo le le rotloetsang tshwaragano ya mogama o ikemetseng le puso le ka thusa go dira dithabollo di le dintsi mo metseng. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Phalapi. Mothusa kgosi ya bangwaketse kgosi ke bapetse telekelo a re tiro ya kago ya ditsela tse di fa gare ga motse wa Kanye e santse e le mo kgatong ya ntlha e tla tlisa ditlhabololo tse di molemo ga mmogo le go ama malapa mangwe. O buile se mo phuthegong ya kgotla le ba khamphani ya Royal Pioneers kwa Kanye. Go rata maranyane le Bofelo Motsumi ka dintlha. Khansele ya Kanye ya abetse khamphani ya Royal Pioneer tiro ya go aga ditsela tse di fa gare ga motse tsa selekanyo sa 25 kilometers mo motseng wa Kanye. Kgosi Kabatse Teleko a re ka lebaka la ditlhabololo tse go tla nna le diphetogo di le mmalwa jaaka go hudusa malapa kgotsa ditsha tsa banni. E hela jaaka re itse ya tle re komponi tse di tla beng di neetswe kana komponi e neetsweng go tle go nna le lona ga hatshe lo le kudisiwe ka tse di molemo tse di tla diragalang le tse di tla nnang bosula go nne le dio tse di bokete tse di dirisiwang bo matšhine ba bokete ba ba ka amang gongwe huku ya lokotswana la gago kana huku ya terata ya gago kana lolapa lwa gago mme ke gone gore re tle go lekudisanya re tle go itsisiwe ka ditshwanelo tsa rona gore ha we le gore tsela e heta tlase ga gago itse gore tshwanelo ya go ke eng. Project ke so se leng gore se sente wa go nna le ditiro batho ba go hirwa mme hela go nna le dingwe tse leng gore gongwe ga di go ama batho sente kgotsa ga di go tsamaya sente go na le gore bangwe ba go ntshiwa ga ba nnang teng. Pitsaneng layout re na le ditsela tse di ka nnang bolele ja 3.10 kana 3.10 kilometers. Re be re nna le losabanyana layout re na le tsela tsa bolele jo bo kanang ka 6.70 kana 6.70 kilometers. Banni ba Kanye ba supile fa ba itumelela ditlhabololo tse ka ditla ba tlhamela ditiro. Jaanong so se botlhokwa se ke se ratileng ke gore lo ke ka bogosi bo nne mo teng ke boitumelo ka gore di a direga mo lehatsheng le la gangwaketsele o itlhele bogosi bo sa itse sepe. Ya ntlha tlase ke itse gore mo 25 kilometers yo tla tlang
ke tla nna mo teng. Khansele ya Kanye e tlhalositse gore e tla laola lebelo la dikoloi fa gare ga motse ka go aga dithebelo lebelo mo ditseleng le gone go bereka le mapodisi go itsa go kgoreletsa tiro ya kago ya ditsela e tla simologa mo nakong e tlang. Go rata Moranyane, BTV News. Re di ba khutlo gone fa wetso jaaka re tlebe re tsweledisa le lenaneo la rona mo nakong ya gompieno ke Stella Morare TT jaaka tlabe a re tlhodumedisa mo go tsa metshameko. TT dumela o ratile ke fitlhile ina le besoro mo fitlhile mo BOTSWANA Tonight ke fitlhile mo BOTSWANA Tonight re o teng ke teng ngwaga o bone kana no ga ke se ke go bone mo ngwageng o mo sha ke se ke tswele ke re ngwaga o mo o teng ke teng re ntse jang tsa metshameko retso. Thank you. Tsa metshameko tsa BOTSWANA Tonight itla go gwena ka thato Kgosimore Madume pego e go setlhweng bosigong jono go solofetse motshameko o tlolang ditlhase ka moswa kwa lebaleng legolo la metshameko jaaka Gaborone United e tla bo ya mogetse BDF 11 mo motshamekong wa ligi ya Premier mo ya golele ba tla bo ba lebile go tsaya dintlha tse 3 mo matebele paka eno fa the Camo Boys bone ba tla bo ba lebile go ipusolosetsa morago go latlhegelwa mo tikologong ya ntlha Kgomtswa Sefako. Mo go le ba tsena mo motshameko ka mo go godimo ba sena go nota BDF 11 ka no go lefela be ke fitileng no yo ya ga molao dithalefang e togetse the rest ba itsitsepetse mo maemong a bobedi ka nthatse 26 morago go fenya metshameko e fera bobedi maleka le mabedi le go lathegelwa ke mebedi. GU e tabebele thata mo monosing dino a bone wa thwathwa thata ona kgamanyane yo setseng a nositse dino di fera bobedi go fita ka jana. We need to go in there with the same desire and same hunger that we showed over the last weekend and try to get the maximum points as well. I always say the same thing, nothing will change. We will try to go forward and try to score more goals and try to win the game. That is who we are. We will not back down, we will not back off. We will go forward all the time. So I respect the opponent, very, very good team, very, very good team from very good coach Bramlola, and that I respect so much. They deserve our respect as well, so we will give them that respect, but we'll get onto the pitch and we'll have a go at them. The Camo Boys mo letlhakore le lengwe ba setse ba kgonne go kokoanya dintlha di le 10 bofera bongwe morago ga diphenyo tse 5 maleka le mane le go lathegelwa ke le meraro go ka wela mo go a barataro. Stopa seo sa kwa SSKB se santse se sokola go nosa ka jana ba setse ba nositse di le 10 fela. Le fa go ntse jalo mokatisena sentse tshwane o taba lebile mo ba tshameka peleng ba akaretso ba mokwedise mo bosheng thabo methayote go ka ba tsomela dinoga mmago le ba bangwe ba akaretsa Mbonisi Ncube Agripa Morimba a ba ke tshobo le Tinasi Chinyani kana re simolola re boela gape ko energy. I don't think ke sengwe se ba se lemoga ba se bona di tsele go rago the very same approach ha rena re change hela mme re tla ba kanya on the negatives that we re di temogetse mo game ya malo. Holiday tsa December gantsi o tlhalela gore di tsere go le gontsi mo di player than any other, so re re berekela mo go ba picking into coming to the party, and that's why ke re ne ba responda sentle go re itumedisitse. Mo makgethong a le 10 bofera bongwe dithopa tse di kopane mo metshamekong ya league go tswa ka 2010 mo ya go le fentse metshameko le merataro ba tshameka maleka mo go le merataro fa BDF 11 bone ba fentse e super. Mo metshameko e mongwe a mathatso so Flamingos e amogela morupula wa Wanderers kwa lebale la Council la SOA. Security Systems e etela 11 Rangers kwa lebale la Council la Francistown. Holy Ghost e leba kwa Dikgang go bata fitela wa Rapa United e ba emetse teng. Police 11 ya amogela masita ka kwa Lobatse Sport Complex. Metshameko e mebedi fela ka Sontaga ba sireletsi ba Lekijwana Galaxy ba etela VTM FC kwa Mamhiko. Matabele FC ba taitesana ba ratana le Traffic FC kwa Dinaledi Academy. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mo motshamekong o tsweletseng ka kwa National Stadium le wa Premier League setlhopha sa Township Rollers se eteletse pele NAKO United ka nno tse 2 go lefela. Motshameko o ka bona mo BTV 1 DStv channel 290.
Fa re tswelela, setlhopha sa The Mess se letse sa abetswe poo ya Shirley ke mokhanselara wa Mookane Thebe Kgosi go ka e dirisa go itirela letseno. Mpho eo ya poo e tla jaana lekgotla la Botswana Football Association le le mo letsholong la go kokoanya madi go thusa setlhopha go ipaakanyetsa sentle kgaisanyo ya sejana sa Africa e tla tshwarelwang ko Morocco ka kgwedi ya Phukwi le diapoloko ka pego. Mpho e ya poo go tswa kwa mokhanselareng wa Mookane e sala morago boikuelo jwa lekgotla la BFA la go kwanya madi a tshwarang 10 million bula go baakanya setlhopha sa bomme sa The Mess pele ga kgaisano ya monongwaga. Se tla bolele kgetho la bobedi ka tatelano. The Mess e phadisana kwa kgaisano ya WAFCON morago go fetsa kwa dikota finale mo kgaisano ya 2022. Setale Kgosi o ile morui wa dikgomo mo kgaolo ya Mookane ebile ile mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Mabole o rotloeditse lekgotla la BFA go dirisa poo eo go ka ikokwanyetsa letseno la botlhokwa. Bona ne ke ba suggestala gore poo e boleng jo go godimo thata ebile le ene monga lo nna tsile mo ro tsana mo gole wa rotloetsa thata e nne ene wa ntantala ba go mo rekisa ticket ke kopela gore le go dira rafu lo taba le dira lo ba ka le kae to get your money worth ile go simolola go go le cabinet po e na ke di ha le paletswe you should make at least 200,000 out of this book a re le ke go ba thusa thata e ba thoka thuso a re le ke go kolegela ma 5 pulanyana re tla tsere banela. These women are going to make us very proud. Wa ba mo ke tsa gore mokhanselara re thebo go tsa mo lebeleng ka re ma go tota o dikile go re supetsa gore tsela ya ka ya ntsa ba dingwe tsa le leng gore o ita di a bile mmago gone tse dingwe ke ditilo tse re di nnang ke ba leboge ka thuto e ba reng ba re ruta mme bile ba bone go tshwanna gore mo tsatsi leno bo ba bela ba BFA mphoye e leng gore ya o thusa setšhaba kana bana ba bo ba emetse setšhaba. Mookamedi wa Botswana Football Association Mfolo o ka ile fa mpho eo e le nngwe ya dithuso tse ba di tlhokang ka jana go le turu go ka bakanyetsa ditlhopha tsa setšhaba go leba kwa dikgaisanong tsa mafatshe ka go farologana. Re mone mo tseletsele jaaka nne Restal Kgosi a bua honorable Restal Kgosi a bua re mone mo tseletsela gore re baakanye setlhopha sena ka gore bone bokgoni ba na le bone thata tiro e le dirileng le bo Restal Kgosi le marafa a Mookane ke pula madibogo gore Motswana mo le mongwe a tsene mo go yone ka gore go ipaakanya batsadi ke kgwetlo go ipaakanya dikgaisano tsane ke kgwetlo o tshwanetse re tse bana ba tsenye mo campaign o duela maroko o duela dijo o duela di-flight mme gape o duela le bone botegeniki ba maemo a go godimo. Mo nakong eno The Mess e ka fa tlase ga bokatisi jwa ga basimane wa Themalete mo makampeng go ithokoletsa metshameko ya WAFCON mme se rulaganyeditswe go leba kwa Turkey kgwedi eno e le 15 e ntse e le metseletsele ya bone ya go ipaakanyetsa WAFCON 2024. Lydia Poloko, BTV Sport, Mookane. Fa re tswelela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight, mookamedi wa Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo a re go fetsa maemong a bobedi a ga Rosa Branch go tla thusa le go rotloetsa ba bangwe mo metshamekong go tswelela ba bereka ka thata gore le bone ba bone katlego e tshwana le eo kgotsa go feta. Serufo o buile seo maabane kwa molotlong wa go ipelela phitlhelelo ya ga Rosa Branch mono ga Borone. Rane kgengwanyane le go bona yone sehedi ka pego. Serufo supile fa katlego ya ga Ross Branch e le a maemo a go godimo thata ebile e tsholoditse serodumo sa lekgotla leo le le tsamaisa metshameko. O tsweletsa ka fa e le nngwe ya tse di tla thusang go rotloetsa batshameki ba metshameko e mengwe ka go farologana go tswelela ba bereka ka thata gore le bone ba atlege jalo kgotsa go feta. It's a lot of inspiration to up-and-coming riders, but not only those in motorsport, but in other sports as well. So if we are going to have more of these performances, I'm sure there will be a lot more Botswana that are inspired to participate in sport and not only participate, but know that they have it within them if they put their minds and time to it to be able to conquer the world.
modulasetilo wa komiti eo kemetseng banana metshameko bong le ngwao Tumisang Hili a re Branch o dirile lefatshe leno motlotlo ka maduo ao le go supa botho le bopelotlhomogi morago ga gore a tswe thuso mopagami yo mongwe wa dikuta gone ko Dakar Rally. And I must say, I think it's a Botswana thing because we've seen the same thing at the 2020 Olympic Games. Nigel Amos had a similar situation and he did exactly what you did. So I think it's the culture of Botswana. It's the culture of Botswana that Botho comes before all else. You may want to win, all of us win, but what is important is how you'll be remembered in that win. There's no point in being the winner and everybody saying, but look at that guy. I can't believe he did that. You're better off not winning, but everybody remembering that special moment, that the humanity in you. So I must thank you. You represented us very, very, very well. That's the Botswana spirit. That's what we expect from a Botswana. Ladies and gentlemen, we thank the nation of Botswana for rallying behind Ross throughout his journey. It's because of you and with your continued support, he surely can achieve even greater feats. In closing, I wish on behalf of the government of Botswana, the leadership of sport, and indeed on my behalf, to express our greatest delight, honor, privilege in congratulating you, Ross, for this memorable and historic achievement. Your country is very proud of you, Ross, and we wish you the very best of luck. Mogaka yo wa dikuta Ross Branch yo a nang a tletse boitumelo o lebogile botlhe ba ba neng ba tsentse letsogo mo goreng a kgone go fitlhelela go fetsa mo maemong a bobedi. Good times and bad times. Nobody's ever doubted me, and nobody's ever pulled back and said, listen, I think we're going to call it quits. So to everybody, to all my sponsors, I can't thank you enough. To my family and friends that have believed in me, that have supported me, you guys mean the world, and you will always mean the world to me no matter what happens. Dreams do come true, and our current initiative is mindset change, and I can tell you from the bottom of my heart that I was not very good at academics at school. School was not my favorite, but sports was my passion. It doesn't matter what I did. I was always a sportsman and really enjoyed the outdoors. And I think the most proud moment is to stand up here and not be an academic guy that was top of the class, but be a sportsman that just gave it my best every time. My best was not always winning. I've had some really bad races, as a lot of you have seen, and I've had a lot of moments where I've had a lot of dust in my eyes at Dakar and a few tears. Moletlo o tla jaana a sena go tsamaya le toropokgolo ya Gaborone go ipelela le Batswana ka go farologana. Ryan Kengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong e tutuntsho ya Botswana Boxing Association National Level 1 e neng e tshwaretswe mo Gaborone e tla thusa bana le seabe fa ba tlhaelang teng ga mmogo le go godisa motshameko wa boxing go tswa kwa moding. Se se tlhalositswe ke morutuntsi wa itutuntsho eo Khumiso e kgopoleng jaaka itutuntsho eo e simolotseng ka mosupologo e ne e tla bokhutlong maabane. Victoria Dikgang le boithatolo mo aloleng ba rulagantse pego e latelang. Itutuntsho e ne ya akaretsa dithuto tsa dibuka le tsa ko mabaleng e ne e tsenwe ke bakatisi ba le 12 go ralala lefatshe leno. E kgopoleng o tsweletse ka gore bakatisi ba katisang batshameki ba tswang ko tlase ba tshwanetse gore ba tseneletse itutuntsho ebile tsholofelo ke gore dialogane di go dirisa se ba se ithutileng ko mafelong a ba katisang ko gone. So it's basic ruta bana kana mang helo ba tla boxing gore o ka simolla jang the steps of boxing le bona ba rutloetse di coach gore ba itse gore ha bana le bana ba ka simolla go ruta jang. So just some steps ele gore you have to follow o ska tlola sepe wa bona so that you can become a good coach or have a what you call a complete boxer. Bangwe ba bana le seabe ba tlhalositse fa itutuntsho e tsile ka nako e maleba ka e tlaleletsa mo go se bantseng bana le sone ebile e tla tlhofafatsa tiro ya bone ya bokatisi ko mafelong a bone. At the end of the day, as a country, we want to produce quality boxers who are going to win us medals at the Olympics, at the World Championships, at the Africa Championships. And those quality boxers, they are produced by what? By quality coaches. Again, so we want you to advance. I know the coaches didn't over so we need to keep on consistently feeding into those systems. Again, really coaches that are highly qualified. Mogolwane wa tlhabolo ya batshameki go tswa ko moding ko lekgotla la Botswana National Sport Commission Frederick ke ba diretse o gakolotse bana le seabe gore morago ga itutuntsho e ba ya go sekaseka fa ba tlhaelang teng mme ba ipaakanye ba tswelele ka ditutuntsho tse dingwe tse di fa godimo.
For now, I'm refreshed. Ke a go tsweledisa ha neng ke eme teng mo coaching ya ka developing kids ke tlile di dintsi mo go maswe tse le gore ngwe ne ke di tibadisitse kana ngwe ke di lebetse mo especially re bua ka dingwaga tsa bana gore ngwana ga le ngwaga from 6 years to 9 years o ka mo dirisa eng from 9 years to 12 years hela yalo anong kana ga ntse re gola re le mo boxing ka bo re tsa bana re ba kopanya hela go re dirisa se sengwe hela, and that's one thing se le gore coming here since you're on Monday, for me it has been very important in the sense that from here I implement what I've been taught, basically being the technical aspects boxing, or how can you develop a fully trained boxer for the benefit of Hatsi and, like I noted, an international boxer. Mo go tse dingwe metshameko ya boxing ya Ntlhatlhapa e tla bo e tswelela ka mafelo a beke jaaka setlhopha sa UB Boxing se tla bo se tshegeditse metshameko e kwa yunibesithing ya Botswana. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong ja dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight ke ne kwa gore ke boele go go ratile ke fitlhile. O ratile pele re kgaogana Benson Putao o tshamekile kgwele dinao. Khomotso Maphane hantsa bua a re o tshamekile netball le volleyball. So o ka itlhalosa nna re tshamekile basketball ne ke tsena go GSS ne re betsa di team ko ne re sna molekane. Okay, ne ke le forward go basketball team ya bomme ya GSS. All right. Bona tshamekile ngretso na ga kwala go tswana dintlhakgolo mare kgaogane ke tsa gore mo go buang go nkala bile re ke tsere karabo yotlhe ka botlalo jaaka no wenela teng go leboga jalo morwarre TT ka dikgantsone tseo tsa metshameko re garela dikgang tsa maitsebo ano ka go leba tse di gogang kwa pele. Tautona Masisi a kgola dikhamphani tsa Kavango Engineering le ya Ali Boats go bo di dira tiro e ntle ya go betla ditshipi tsa dikoloi le mekoro ya metsi go rekisetsa mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika. Lefatshe leno le itlhomile kwa pele mo tsamaisong ya molao mo kgaolong ya Aforika. Fa bagwebi ba simolola go tsenya letsogo mo go thuseng setlhopha sa setšhaba sa The Mares. Re di ba khutlo mo nakong ya gompieno mme re tswelela le tsone ha re ntse re tlhatlhoga le thulaganyo re tla be re tlisa jalo ka puo ya Sekgowa mo nakong e latelang re tsena mo go tsa tepoloapi. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatiseng mo mosong ono. Seneta Primary School bone Soa Meteorology Station boraro Pandamatenga Meteorology Station ha bobedi. Fa re lebelela sentse sa loapi mo itsebeng a ne se re sebetsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno fa mo tsetseleng la ka mose gone se re go thibile mo kgaolong ya Kgalagadi fa mo dikgaolong tse dingwe gone re se gore go go thibile ka bontlha bongwe mo maphakeleng gone se go ikutlwa tsego le bothitho mo dikgaolong tsa borwa botlhaba Kgatleng Kweneng le gare le bokone botlhaba ka lesome le bosupa go ya go lesome le boferabong fa mo dikgaolong tse dingwe gone se go le mogote ka masome a mabedi go ya go masome a mabedi le bobedi. Fa re lebelela mo tshokolong gone se go tswalla le go le bothitho mo dikgaolong tsa borwa botlhaba Kgatleng Kweneng borra le gare le bokone botlhaba ka masome a mararo le bongwe go ya go masome a mararo le bobedi fa mo dikgaolong tse dingwe gone se le mogote ka masome a mararo le boraro go ya go masome a mararo le botlhano. Fa re lebelela ka letsatsi la tshipi gone se go thibile ka bontlha bongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa borwa botlhaba Kgatleng Kweneng le borwa jwa legare go le mogote thata mo tshokologong go dikgaolong tsa Kgalagadi gantsi le bokone jwa legare fa mo dikgaolong tse dingwe gone go le mogote ne ke lo tshwaretse go lekalo go tsa tepoloapi Boroko. Welcome to beautiful Botswana.
where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor.